Assalamu alaikum ljudi, dame, gospodo. Nisam mislio danas snimat, ali ne mogu ovo promašiti. Sad ćete vi što. Samo da oči možete ufatiti. Zalazak sunca. To je nešto prelijepo. Nisam mislio snimat, ali kiša će još malo. Samo da mi oće zeleno. Malo sam nahlađen. A zašlo sunce. Wow. Pa to je prije 3 minute. Zađe za 3 minute. Nisam planirao ni o čemu da pričam. A probat ćemo nešto izmisliti. Evo, aj na primjer, što sam počeo da vlogiram na motoru. Jebo me ti tako znam. Pa ja znam, izmislio zato što su ostali svi na YouTube ovo rade. Jer ako ja ću probat, izgleda fun. A izgleda neće mi uspjeti ovako, ne mogu voziti kako hoću sa ovom kamerom. Joj, što smrdi ovdje. Fuj! Fuck! Malo bosanski, malo engleski. Dosada na motoru. Što je ovo ovako naranđasto sve, čovječ? Ajde, kao vjetar. Udara malo vjetar. I ovo je se smrti. Uzet ću ja sebi onaj, kako se kaže, GoPro. Evo majku skupo $300. 200 koliko je? Što me puče u leđa u pičku maternu? What the fuck was that? Sola buraz! Fuck! Bježi kući. Znao sam da će udariti. Pičku maternu! Što je ovo? Fucking hey, I gotta stop! Izvinjavam se što se derem, ali ništa ja ne vidim. Sreća pa sam kameru palio. Ovo nikad nije mi se desilo. Sav sam mokar, muda mi se smokriše. Sreća pa sam bio tako blizu kod kuće, ali me je i sastavila. Nek sam ja došao u kući. Oh, fuck, telefon mi je mokar. That was fun. Sad gledaj ovo. Snima. Svašta.